Kublaya pi baro ki parolok ki bape iya kanika kubor ka bamenta kasngi ka laiterik me arhajar arpuai. Haka general election kabrang syudap nyawut henen kasngi ka atrik me arhajar arpuai jong ki santali ki jala. Kita ki jala ki longkom ni harum. Napo Asam baro kasit ka don komba shis pa arpun riusit. Napdeng kita kisit ka BJP kayo komba Henry Posit naka shis pa arpun riu. Kadba ka Indian National Congress kayo kumpa arpandai naka shispa arpandriu ka AI UDF khandriu AGP khandai BPF sausit na pudu ciri baro kadon kumpa laiposit na pedeng kita kisit AI NRC chiposit ka BJP kayo hendrusit DMK hendrusit Indian National Congress arsit. Habapai pat syakilai teli ke state. Ka BJP na po ka jala Kerala. Ka claim job ka wairu ka sit. Henry napdeng katay ka jala ka CPI kayo kumpa Henry po arsit na ka shispa sapho. Ka INC kayo arpuway bat ka CPI kayo katnyaw. Na po ka jala Tamil Nadu ka BJP kayo tang laisit naka arspa life saw kadba ka parti DMK kayo kumba shispa arpsaw sit naka arspa life saw habapai patsyaka result jang ka West Bengal ka Mamata Banerjee ka badai ka CM jang ka West Bengal karla remno hau kartong ka BJP uba kerteng umastar adhikari da Shihajar henyospa life rebut. Habapai patsya baro ka result na po ka jala West Bengal. Ka BJP kayo kumba henyaw na ka aspa kanay psaw. Kadba kaseng AITC belalam khamat da ka Chief Minister Mamata Banerjee kalayo kumba aspa shiphosit na ka aspa kanay psaw. Kani kadika result katkum na ka Election Commission of India. Kabla penmi hanin kasngi tangkini kublai shibun.